Ba fér éigen an áin na tua an uair, agus bhaid dul a bhdeic. Harós dúirichin bós an tubsa an uair sin, agus bhíogat an cánaí a dul a bhdeic a cheannach rút a bheith dhí óra. Wá bha seo, thuairstéirí bhain go raibh é dul a bhdeic, go féime gé péir bhrágan a cheannach. Well, thuairste bhain rus an duine seo gan bachorga a chasan na nia mus téideal gé a bhdeic a cheannach bhrágan. Was such. How will Cass and Kirsch galore? Have you dunya some beak come fikin ko you? Yeah, a hormage, hado hasan ho salwik rishin shaunku, nia habu hor gum insha gut da ur, ha visha do bacher a grai. Come alum, name mo hasan. Oh well, hado e gle yon ach a bhíon nia hasan ko you, ach, well, Rhaine becan nia téide hasan, agus had a rhaine job gléva ora. Co you, rhaine ge badag, sa hae a storum badag, a yiri an Brogan. Hello, Bob. Is that on Urshin? Kimera and Sherlock Agate. What you do, Ma? Kimera ha such. How you come, Kajak? Hami a lorik Brogan ura. Fiach na Brogan show. Co you, nuair a thuce ye a bhát a bhéir, hana can táchas amach, córa is a bhádaí, agus sé seo a chas a bhaid fiacin rí nia, ach had a rhaine job gléva ora. Oh, well. Hado has, uabasach, sawak, a hodovich. Oh, hanyal, nimi mo a casid orayad. Ah, well, mayobu hasela. Ho sawak risha hashin bedeck. Very good. Na Brogan and Asgaidh. Oh, well. Ami Gretchen gun chechak shinienu. Is herring a bhát, is in táchas bar a chas el, is had a nia chas el itcher. Huire na Brogan and Asgaidh.